я хотел десакрализовать те методы, якими карыстаюцца інстытуцыі ўлады для падаўлення волі людзей за кратамі. Все гэтыя метады, не все, мусіць пэўную частку, я пастараўся скрыць, прэпарыраваць, дзесьці навуковым, дзесьці публіцыстычным метадам і паказаць іх вам, паказаць ім людзям, якія нават, дай Бог, ніколі не будуць у трыбунах. Большего той контингент, який присутніший в СІЗО і на зонах, это уявите себе храм центральный в 6 вечера, там, в 1 пик, вот заробите там облаву, рассадите их по камерах, это будут те же самые люди. Коли кажуть про жорсткость у турме, это худшее не про то, что там сапраўды сидят некие страшные люди, незразумело откуда взявшиеся, які творят там жахливые речи. Это, в принципе, про природу человека, что человек, який замкненный в звуженной просторе, он начинает выбудовывать не просто иерархию, какая не есть древняя сама по себе, а вельми агрессивную иерархию. Нікому не переживать этот досвід на себе, то, что не имел этого досвіду, лепше читайте хорошие книжки. Гэта ёсць натаванне нашага драматычнага часу, і хлопцы з'яўляюцца такімі радавымі, шараговымі удзельнікамі да супраціву, супраць аўтарытарнага рэжыму, кожны са свайго пункту погляду, но, можа быць, у гэтым ёсць цікавасць гэтых кніжак, бо яны не паўтараюцца, іх пішуць розныя людзі, але па вялікім рахунку пішуць пра адно і тое ж. Але пішуць па-свойму, зноў розны погляд.